payabak po kareng sabla. Ngeni po, at yuta aking 15 Domingo ning karaniwan na panahon. Talakad tamo po. King lagyuning ipa ang poning anak ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing ginumanatili yakke kayo. At kaya kaante mo rin. Kapatad, aduan taking ginuing pakaluluna, karing kekatang kasalanan. Ginong Jesus, ikayng pagdulapan daring sisisi at magbayong biye, Gino pakalulo. Ginopakalulu. Ginong Jesus, ikaing pepatawad karing kasalanan ng Magdalena, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, ikaing mibabayong lubos at gagawang bayong lelangan karing makisan metong keka, Gino pakalulo. Ginopakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamu, para di ta sanang manatili king Amen. pamakiyagom keya, angga king idala na katamu, king biye, alang angga, Amen. manalangin tamu. Kaniting misa, yabi talak kagatang panalangin, ding kapatatang ating special intentions, Lenny Horada at king pamanyawad ng panalangin, bendisyon ding at magpasalamat la naman ding tinanggap regalo ning biye, regalo ning kebaitan, di Ulysses Basa at Rina Odala. Pakipangaditala naman ding kapatid tang masakit, lalong-lalo na Nestor Sumang. At pakipangaditala naman ding Miyangu biye, lalong-lalo na George. O Diyos, panibatan ning pamisan metong at lugod, yubog me ingke kang balayan, metong mo king pusot kay sipan, ban mi biyaya king pamitatambayan, matatag king pamisagsagan ng matatag king pamipasyag ng kasalpantayanan at matibe king kayang kametungan. Itingan adwan mi king kapamilataning ginoming Heso Kristo ang anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo at ning Espiritu Santo, metong mo king pangadiyos, manggaman king alang angga. Amen. Lukluk tamo po at makiramdam, king amano ng Gino. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Miglakbela ring Israelita iba't Rameses papunta sukot. Ana marala na libo daring lalaki, subali ka ring babae at ding anak da. Ding marakal-dakal pang aliwang tao at ding dakalatupa, kambing ampong baka, kaya berala namang meko. Migluto lang tinape, ketang masang alang lebadura, adaralarang linwal Ehipto. Tutong piragli, impangatabira, king Ehipto. Inya elami kapanaumpang magsadyang bakalanda, o makapaglutong tinape ating lebadura. Menok na ang lakarin Ehipto, ring Israelita, king kabanda, ring apataralan at 30 banwa. Mekola Ehipto, ring sablang memalen ning Gino, king Aldo, amiyang ganan la,
reting 4 at 30 banwa. Metong yang pamaglami ning Ginoo itang kabengyan ay ita bang ilwal nala king sakop ning Egipto. Inya tatagulali de ring Israelita king Ginoo ing antikanitang kabengyan king panahon pang daratang bilang metong akabengyan ning pamag lamera ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Diyos ko, ganakan mo laring kalulong magdusa. Ing Ginoo alang kupas ing lugod na. Ginoo, bakit lalakot ka kay kami? Bakit sasalikot ka king oras ng kagaligaligan milalo ng abusuan at alipitan ng taong marawak, ng taong maluka, ita sana'y marakap ketang bitag at yuyumang da para ka ring kalulong. Ing Ginoo alang angga ing lugod na. Yung taong marawak, pag maragul na pa, marawak ng nasa ning puso na, ang gaking Ginoo. Pituyatuyane at susumpa. Uling 4 na ing at tsukeya, ala ng panintunan pa, ala ng Diyos, nganing kayang kaisipan. Ing Ginoo alang angga ing lugod na. Inyasbuk na mitmuyang palmura, pamaglaram at pamamala, kaguluan at dewakan, ingatsok hindi lana, karing baryo karing niya sasalikot, manenay ang makimate, hinglihim karing taong alang kamalit-malit. Ing Ginoo alang angga ing lugod na. Dapat akakit mo, o Ginoo, ing kasakitan at kaligaligan, at makasadya kang sumawog. Ing taong alang arapat kay kane ipanibala, ing sarili na, uling ikaing bukudang talasaw ding ulila. Ing Ginoo alang angga ing lugod na. Talakad tamo pot parangalan ing maya pabalita. Alleluia, Alleluia. Wikain mo poon nakikinig ako sa iyong mga salita. King panahon na ita, linwala ring pariseyo at pisabi-sabira nung makananu reng apapate Jesus. Inyang abalita ng Jesus iti me koya king lugalayta. Dakal lang tao ring tinukikeya, pepakaya panongan ding makisakit at penabilin na nala king era pamalita karing aliwa. Iti de patana ban matupad itang sinabi ning propeta Isaias tungkol keya. O ini ing kanakong pinili, tutukeng kaluguran, keya tutukong matula, ibili keya ing kakong espiritu, ipayabot na ing kakong kayatulan karing sablang tao. Eya makitwa nune banayat yang magsalita ni mararamdam karing dalan ing kayang siwala. Ene paklan ing timbong mebalbal na, ene patdan ing sulong undap-undap na. Eya patugot hanggang ena apapagtagumpen ing katuliran. Ibili rakeya ring sablang tao,
ing karelang kapanayan. Ing mayap ng balita ning kegatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo, lukluk tamo po at makiramdam king humilya. Maya pa abak po, Maya payabak mo naman po. ating pamikatagon king bietang na etala ay wasan o etala ala ko retang bisang manakit kay katam. Detang taong ala na ka manggagawang marok, karela, pilit da kang panasakitan. Nya pensa, pansinan nyo po kareng kekatambatas keng gobyerno, itang anti-bullying, itang pamagbuli, daring mga ragul kareng malati. Nya, istong ating magbuli, sigurado, pwede pong pakulong, pwede pong parakap. Uling, emuneman nananan, kapud na nakamu kukorso na dad. Atin taong makanyan. Kaya eskwela, mayayakit lapuren. Itang uli mong mga ragula, ding mga lati, pilit dong dadakurakan. Nya, itang they are always doing something wrong with other people. Anya, adyang matwata na, ning kay makanyan mo naman. Emu balo, kabud na nakamu eburi, emu naman nananan. So, Jesus, makanyan ing ara na sana king kegatang ebanghelyo tangeni. Gagawa na naman ing gusto. Ala mang marok agagawan karela. Dapot nga naning ebanghelyo, linwala ring pariseyo at pisabisabira nung makananureng apapate i Jesus. So, they want to kill Jesus. Mimisip magplano lang makananureng papate. Nya, nanong reaksyon ng Jesus, labanan nala. Uling balo ng Jesus, ing epa talaga yari, ing kayang misyon. Anya nga naning ebanghelyo, inyang abalita ng Jesus, iti may koya king lugalayta. So, nung epa talaga yari, wapin naman napaayari ing kayang misyon, at ene pa kailangan tanggapan ing kamatayan, anya may koya pa ketang lugalayta. So kailangan isundo na ing misyon na king aliwang lugal. Kailangan isadsad na ing papagawa ng obra ning ipa keya. So nano po ing buri ko pong pibulayan tamo pong ngeni. Ita mo, sana sundo tayong misyon tamo. Adyang nanula pa retang balakit o sumbagal king kegatamong pamagmisyon para kingapong Ginoo. Itangan atintang obrang mipagkatiwala at ingapong Ginoo nasa ng isusundo talareti. Dung atin mang maging sangkan, dung pwedeng iwasan me pa. Bagkanita, ason dume, ing buri ng pagawa ning Diyos keka. Halimbawa, ing nasa na kang maging talapagsalita tungkol king kabanalan, tungkol king kayapan. Retang bisang makiramdam keka, sabyan me karela. Sigurado ko, ingapong Ginoo, maging masayaya, uling gagawan mo, ingke kang misyon. Itangan, ulitan ke po, atintangang misyon. Sana, asundo talareti. Amen. Panalangin ning balen, pakamalan kong kakaluguran, kapamilatan ning binyag, mipagkalup ke katamu, ing makapagmulala ng kalam ning kasalpantayanan. Manalangin taking Diyos,
ing dagdagana ing kekatang kasal pantayanan, ngatang manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Milyon laring Kristiyano lamo king lagyo. Maging tunela sanang Kristiyano, at itugulaling da ing karelang sarili kang Kristo. Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Dakal laring pamuntok king yatong Kristiyano, aera ipagluwalo ing kalayan. Magsikap lasanang ayibyera kareng-karyelang sasakupan ing tunay kalayan. Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Amuring alipan ning pamikasala. Mikabusta sana kapamilatan ning misteryo ning kamatayan at pamanyubli ng Mebye Kristo. Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngayon ipuaduan tayong sarili tang kapagnasan. Itimawa na kesana king kasalanan ning katutuan adela na keti king yato ning kekanganak. Iti yaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamo po. King gamat mi daralami ay ning kekeng sarili. Paboning altar ning biyemi, pabanalan mo sa yadwan mi. Alak tinape maning yampang mi, pat king gabunat pawas mi. Kawan mo lang ay ining anak mo, at pagkabyedaring tao. King gamat mi daralami ay ining kekeng sarili. Paboning altar ning biyemi, pabanalan mo sa yadwan mi. Manalangin kayo kapatid, banding kekatamong daon, dating tinapi at alak, matampang tanggapano ning Diyos, ipang mayupayang tutul. Talakad tamo po. Tanggapan niya sa aning ginuiting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligayan kayong lagyo, king kaya katayang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy pabing miglalang, tuturo mo kami kapamilatan ding kekang sakramento, at sa saupan lalong maging kawangis mo. Inubog mo keng magnasa keng kalam ning kekang lugod, Kristiyano. Kapamilatan niting sakripisyo, saupan mo kesanang akamtan mi iti at manatiling tapat keng kekang daklat. Iti yaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ingin naman at tiliyak ke kayo, At kaya ka, antimurin. iyat nayoring puso yo. Makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa. Diyos kingalanganga at lubos mayupaya kapamilatan ng Heso Kristo ang ginumi. Yaing kekangamano aking kapamilatana lelangan me ing metoyato. Yaing talapangabo sa tinubod mo tangan ne ing kamatayan at ibulalag na ing pamanyubling mie. Ulinita, kambering sablang koro ringangel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makiabe king alantok ng dang pamamye kapurian keka, ngaming sasabi, Banal, banal, banal yung Ginoo. Diyos sa mayupaya, mipmuyang banwa at ingyato king kekang ligaya. O sana king kakatas-katasan, mapalad yung darat ang king lagyo ng Ginoo.
O sana, king kakatas-katasan. Tunay Siklod kating tamo ko. manaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ain king Espiritu mo, ban para kay kami magawalang katawan, at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylasat kamatayan, kinuaning tinapi, at pepasalamat yakeka, piraso ne, at pinyene karing kayan disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at kananye, iti yung kanakong katawan, ami daon, para kay kayo. Kinuko at Diyos ko. Tipan, ami bubu para kay kayit para karing sablang tao, ban katami patawaran, laring kasalanan, daptan nyo itiking, pamigaganak kayo, kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Piningbiyating kalis ng kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming sanang misulusudo, king katanat dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me, hoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yato, ban miganap ka king lugod, kambiyan ng Francisco, ing kay kaming Papa, at ti Florentino yung kay kaming obispo at ting sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming Pepe Naun at maninayang subling miye at ding sablang niyang unabye. Tanggapan mo sana king maligayang mo harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat makamit king bialanganga, ban kaya ng Maria, ing birhenin doing Diyos, kaya bering apostol at ting sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kay kaban ning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kay kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kabenat kayo, ipang mayupayan tutu kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga, Amen. anting meto nga pamilya, pangadyan taytang panalangin at tiro ning Ginoo kay katamo. Igpami at tsuka banwa, misambay niya yung lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan ng loob mo, kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi, kingaldo-aldo, ibiyemo kaya kami, kingaldo ngeni, ating patawad mo, karing sala mi kaya ko, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mangay mo kay Pai Saul kintukso, noon ikabos mo kami, king sablang marok. Amen. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kaso paning kay kang pakalulo, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kay kaming talapangabos. Uling kaya kang kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya, manggaman, king alananggo. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sa pabalikdan din kay kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan kay kang iglesia, at pamayapan mo yung padulugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga, Amen. ing kapayapan ng kinuman hatili sa kapilan man kay kayo, At kaya ka, antimurin. ipakit tampong yaning mikakametong ta, king kapayapan. Kordero ning Diyos, sa milalako, karing kasalanan ning yato, Pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, am lalakoking kasalanan ning yato. Pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, am lalakoking kasalanan ning yato. Ibiye mo kaya kaming kapayapan. kaluguran kong kapatad o ni Jesus ing Kordero ning Diyos, ing milalako, karing kasalanan ning yato, nuan laring mayayaw, king apuna ning Kordero. Ginoo, ako matampang tanggap keka, dapat yakas mi nga mano mo, at kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko,
sa salpantayanan ko, king atsuko, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bagi. At pagnasan ko, ing tanggapan da ka, dapat pauli na ningening pinandit, era kaya tanggap king sakramento, ume kamu man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, balamuwari, at yuka ka rin. At pakimasan metong keng lubusan ning sarili ko keka. Emo sana paing tulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Way paming malugod, ing pamananggap mi king sakramento ning pamisan metong, sa upan mo king miyabe-yabe king kekang pibale-bale, metong mo king pami sipat puso. Atakman mi sana ing kapayapan ipanaral mi